Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Nagalang jungi kumugayang mines ibang pau ya kajing sosi ibat ya kajing ngodu ke bakraw di bangatip ya kajing klan no jungi mahe doktor di lapang i belong i simstar barim jong jalang jungi nagalang jungi young mines i kumkit khot jong ka barok ben ka i penpau du ka ya kajing sosi ya ke ba nila don ka tukan ni gajing day bade mahe hagapor ba i idang kamyo ya kapor man ai gajing sekri sya ga jala jengi ba kamtam hatemri boy gajongi nila don ka tukan ni ba i hagi kam kiti maya tudu ba i long ru way i kumukni ya kede boy gajongi kumukpa ya bela ai ngi ya kata ka jingstan kita ka kamensim kumno pengini ya yang haga imlang salang ijo ai mesim ijo ai bud ai bor ya ke yoman ke jongi hukum ke kapor mamenta mengtip ini kubor isnodei ya ke ban ai ya ka kubor skolem sa ke kesem joki khamtam ya ilok kikun kikti ke yung jing mahe kunjuru ya kikur lapang kibadon ke jingi dei ke bahajan buat i mahe bitip kede kapor bang skosi ndai ke borok kede ke jumbo baik jumbo ti jomble ta kuran thau jongi de ngi subu tang ke jing kerman maka ke bai mahe ilalam ke bai la bu kapor bedang don kan de kasaju de perthai ni punan buram da pengin bot ni genti kaba ilahi kai prem jingi we kata kalong bai mahe thai keban duk kata nagalang yung main sipenta ikan mau ngim sko babe digala yo bantau yo ne ustishu hangte po nongpo po riboy college ngila yo banle yang ne ba kunan burami i man bai dang dan stage ko pathai pala yo ban pli ya tayo ustishu da mai de so serong hu ta ba katai ke jingle jongi golong bangin sak mau breu bela contribute bano senyang sakan dekat time ribu hojingi bakam tam ya ka jelahi berokawai tengi nam don sibun ban ong i aid nakalang jog yung mines neke ay bangidon kolong ba imbu ya ka jing skolem po kay kasem gujong pi berokawai ban imbu gajing duwai bo blame pa yung mensim jog gajing petingan hakum kan dekapor papimat ya gajing skosi